Tepet dengan pen EAP na. Kumno ngasem advantage nga po hani po forex. Ti kini ka account ko we. Kani shalong trader. ID po ar kandai nyon rio ar sanai. Kani kadi MT5 kadi ka real account. Lada kadi demo kala tho trial dan demo. Ka real account pat ka tho MT5 real. Kala bandai 15 kala bandai 8 kala bandai 7 mlele. Maka jonga kadi ka real 15 kini. Hadu pimla ban mudder teh ka capital bat ka profit pe history klik mentas ni pat nyop $100 ngadu na kani account dengan peningai fi kedai last week damakla hakini ki tayo bladam na trade na kani ka account hadu pimla ban mudder pat custom pat ngalit start date adu string September jar apply yang ta end date hadu spau ni kadwi tarik kumtahi ton klik hadu kad arma hadu tarik hadu kad ar tarik September mah dan tarik September hadu kad ar tarik September pet sa tu kitrit live $100 tinggal ngatham nga withdraw no sans pa new $1 ka balance ka sa kad kandai $1 pet ke profit total profit $1,000 saus pa live $100 kitu kitret pet bayonong yonong pet kitu ars pa sopo bayonong kitu balance balun rong saw ars pa sopo kitu bo withdraw kitu nata pet kitu beduk tu $1 pun kanai saw beduk pet kini spa sopo bo withdraw ars pa arpo bo withdraw kitai $1 kandai bad beduk nong nata sis pa lai puai beduk nong nata kitu lai pun rew beduk nong nata kitu boblu yonong lot Timudor pisa. Pet pi ke deposit. Bat ke profit. Mihap syo. Pet ke deposit bat ke profit mihap syo. Tak kadau kan. Yo advantage tapi la bet bahai ke market lai hang ni.